Manipur People's Party MPP na Sinduna 34th Suba Manipuri Language Day Celebration MPP ki Conference Hall da Pangthokhre Tharamadida retired Professor MS Ningombam as President Manipur People's Party Professor Naurem Sanatomba Manipuri Department Manipur University na thoiba mithungnan oina sarugyake as President na phongdorakpada Manipur Saktak naba palan thoram leptana taukhigani tauduna sulakli afaba lengak ama thamse hairabadi larik laishu hairaba mayamna tholaktuna MPP da idea kaya piduna Manipur si fazaba state ama ohinba ngamnaba suggestion kaya MPP na ngaidi haina phongdorakli Nasi MPP na language day kuntra mari super language day pangtokun maramdi masi 1992 gi August ke kunna pangkan sita khoi gi matam da khoi gi Manipur da RK Ranbir na lusingba chief minister ba sarkar ma MPP gi lei matam sita khoi gi MP Rai Sabha ne saliba junam yai ma lek ba pabung yai ma sina India gi parliament da MPP loan Manipur gi law si India ki schedule I schedule ne sanam hona bada India da le resident party mayam gi MP sing और नॉर्थ की MP अगर opposition लेबा मतलब ना BJP से opposition लेबा की MP मैम से साला का सपोर्ट से खोम कांदा असोक थोदांग लोग दो कोई निंजंग मनी कोई पाबुंग दो तवीर में थबक नौनो ना मणिपुर MPP ना मणिपुर पीपल्स पार्टी ना मणिपुर मियाम की नमकता हिराम गुदिम का तवे अबरी तवे दिन को कोई ना मैम ने थमजनिंग जे बिजनिंग पाउचल से अदना MPP मणिपुर की Manipuri ba jati se sakta ngamna to matung nu tawgani adi mamang nu tawr lai aduna ngasi gi function la se ga mari lai na Manipur miam na piring paujil di afaba lenga ma thamjar di Manipur gi laglai su hairaba scholar sing na tumina lebe matam natre Manipur gi laglai su hairaba scholar ma amje thola kanda MPP de idea suggestion lamdam masi mapung baba state phajaba lenga ma leina ba moi gi suggestion idea do MPP na ngairi nai paujin sing thamjar